Miarahaba antsika mpanaraka ny page indray a. Raha ohatra ka misy amintsika mpakafy maleo, mpakafy an'ireny fitendry gasy a, mpakafy an'ireny dropsy ireny dia manasa anao hipartager au maximum ity vidéo ity satria fanomboana ihany ity fa mbola hitoy isika. Ozy izy hoe le mi be a réglentsika E2 izy a amin'ny application hafa de avadintsika ho lasa C2 zany hoe avadika do zany C égale do. De ty la ty a navadika ho lasa sol zany hoe sol zany izy ato zany hoe A2 a de godranao de lasa G2 de maheno ohatray lasa ohatran'izany zany doanao. De reto ary misy exercice kely mba hianaranao aloha lasa antsika tononkolo izy a. Ty zany zao do zany hoe 6 a. Six hein? 6 de 3 2 1 c'est le main droite. Autre chose en lui. Fitine de ré mineur na tonoate. Tia do ré mi satria ni elanelany do sy ny ré un ton. Ty zany ré de ny ato ito zao le accord ré mineur io de ampinan'ity zany de ity octave anankiray de afaka ampinao anito, afaka tapahanao hoe na izy rehetra rehetra azonao ampiasaina zany na ny 6 ny 4 3 2 1 averiko zany hatreo aloha de ato ndray mi mineur io a do a ito afaka ataonao ohatry zao koa nefany a le ré mineur teo de mi mineur tao hoe vita zay de fa io ty zao ré a mi de fa ny elanelana entre mi sy ny fa demi ton ty zany zany hoe aventsika zany hatreo fa sol ono moa zany ty zao fa de ty ny sol de na isaka de ty lasa basse sol de zay mahatonga antsika mampiasa an'iny la mineur ty zao le la mineur taloha de ty a lasa basse la mineur de zay mahatonga anazy ohatry zao de sol renversé ny ataontsika solon'le si a hoe de mifarana do na ato satria ty zao la hoe sol de la de si do de ty mahatonga ny ohatro zany kotrana ataonao zay aloha nomboana anazy a de manaraka indray misaotra antsika rehetrarehetra aza dio manao réaction a manao partage a manisy commentaire ny vidéo antsika de